Émission spéciale, ça se dit, bien dit. Oh yeah. Oh yeah. Dalo waza fenu tauje, dalo waza mi tentei. Nessa lola vamos fomanje. Lenleram ftara chu mantante. Carazaza ver, foto ni antenga. Isanando vaki u votu do mulo cham ni fiara munin. Viaving manganti mangantengi yo. Yutima azwenga, voti gera lava. Urmbengan tenga mbo mararifo. Fotamba izwekeze, zawe fanyova. Matuki tenga nyeti, fukwe pa fenu fiti. Ezeke chukatalo, nuva kumasova. Zawe fanyova, zawe fanyova. Oh yeah. Timangino sesa que no fanga sakeo. Zawe fanyova. Oh yeah. Na bochana maya ifalia kuziwe. Efakara yuza. Sengi fitara note wako. Eu just ya kufete kanirati. Tompoko lasy tompoko vavy fandaharana sasy BND zay farahanao isaka sabotsy segny amin'ny page sasy BND zegny na amin'ny groupe maro samihafa zay fagnarahantsika izy agny araka zay fanampanantegna antsika dina izy zay mpanakanto managna ny lazany sy managna maizy azy no valintsika amin'ny tiandrony anteny dia maly fagnontaniana jiaby zay tentsika public fantariny ty mpanakanto zay kafizintsika ty na avy toy ny andremba volangitry ambali zay fagnontaniana zegny faly miarahaba ny dina izy zegny eky ny vahiny aty amin'ny plateau ny sasy BND. Faly miarabanao, dia faly miaraban'ny mpijery jiaby, dia miarabantsika jiaby malagasy tratry ny taom-baovao, dia mirary ny taom-baovao finaritra amintsika jiaby. Dina izy marobe ny fankahirezana rehefa n'olo anao voalohany ampitaiko aminao ravoravo no mahitanao rehareny Madagasikara efa mandeha ziska ivelany ny laza ke faly malagasy mirarosoanao reo mba ho lasa lavidavitra kokoa zegny izy avy amin'ny malagasy jiaby sy mpankafiana. Sotra betsaka tompoko, ihainareo mifo izy zegny ke raisiko mifo koa dia mirarosoantsika jiaby koa za. Dina izy marobe tegna te fantatra hoe dina izy ma tegna dina izy ty sa azovy ary olo baka ia tena olo fantatra. Ok, tegna agnarako Denise. Tsisy amboniny, tsisy ambaniny. Denise zegny agnarako. Zegny zay agnaty kopiko dia nanomboka 12 taogno za nanomboka nihira. Dia rehefa teo amin'ny fahatelo ambin'ny folo taogno take za allo za magnova agnarana hitanao rehefa tanora anao rehefa te hira zay dia tsy maintsy mila agnarana raika mbo dia nanapa-kevitra zay andao tao dina izy maromaro agnarana misafidiko tamizay fa ozy ko allo Denise ty fogna zegny avadika atao plus stylé za nagnanarany bibe tamizay presque miondrika MC be mihitsy koa dia allo tao dina izy zegny dia igny lasa zatra le olo farany taminazy. Dina misy fotoagna hirany agnarana io dina izy ohatrany famaky zegny misy zed zay mahita ty afara hoe napodinao Denise ny fanoratana io. Ya marobe mihitsy olo metraka fanontaniagna zegny tamina natonga ananjy io tsy raha compliqué be tsy hoe tsy tiako le dina izy nafantaran'olo jiaby anahy Denise tegna agnarako dia nanomboka tamin'ny 2015 za nanapa-kevitra hoe allo za tandremiko Denise satria zay ny tegna za ary le tegna za maizy anahy za no tiako tegna miagna fa tsy hoe juste hoe en tant que artiste fa le Denise olombelogna viavy ravavy reny zanaka igny zegny ny tiako atolotra zegny natazomako hoe allo fogna za mijanona Denise satria zegny nagnarako zegny za. Dina izy tahena hitanao hoe nisy talenta hitanao fa misy musique sa tagnatin'ny famillenareo fa misy olo mitendry na misy olo mihira karakaraha zegny. Izy raha ny tegna marina tsy za nahita talenta fa talenta nahita anahy. Amin'ny havanay tsisy mpihira tsisy raha fa mamako tegna mankafy mozika. Za angamba ny mety nanomboka za mbola kely mamako tegna tia mitandregny hira farak'izay mafy. Dia marobe zegny hira nampitandregny asany anahy nanomboka za mbola kely mi-inspiré anahy mitandregny kayamba mitandregny voangy mitandregny fanjarandriamanantena mitandregny jaojaoky mitandregny olo marobe
dia mety avy tamin'izay ngamba natonga anah hoe tafiditra ho azy tagnatin'ilay izy fa izy tsy mpihira fa izy agnisan'ny nampiditra anahy tagnatin'izay hira zay ngambany. D'accord. Misy firenena dary dina izy reto. Oh! Maro zay. Raha zay zanaky mamanay efatra zay zanaky mamako, roa lehilahy dia roa vehivavy. Dia raha zanaky papanay zay marobe mety 7 angamba. D'accord. Tegna tampivelodina izy mavy avy Tamatavy vily ao fotsy sa amin'ny ambanimbanivola tany hafa tampivelodina. Za teto Tamatavy dia afaka miteny za hoe avy Tamatavy vily fa za ndraiky nefany olo jiaby manana ambanivola donc avy amin'ny mamako za avy Satrandroy zay. Agny lavidavitra Tamatavy 2 kagny fa Satrandroy agnarany. Dia avy amin'ny papako za avy Ambody Azigna Fenily. D'accord. Tena zegny tegna hoe nanomboka nisy tamin'ny sehatrany gambo dina izy tamin'ny taongo firy zegny. Za nanomboka 2000 za efa nanoratra. Nanomboka 2000 za nanoratra, mbola tsisy nafantatra za tamin'izegny, mbola nianatra, mbola zazakely aby angamba za tamin'izay raha tsy diso za, fa nanomboka tamin'ny 2000 za fa nanomboka nanoratra. 2004 za nitrôtra tamin'ny Shine, dia fampizarazara mozika tegny zay, dia nanomboka nandeha tamin'ny studio za nanomboka tamin'ny 2004, dia hatramin'izao. D'accord. Anao ndraiky Shine zegny niaraka tamin'ny muzika igny tonga dia efa nisy fankatiavana taminareo sa hoe mbola resaka hoe la muzika foana niarahanareo fa tagna agny mitsirony zay vao nanomboka za nitrôtra tamin'ny Shine mbola zazakely mbola za zegny hoe mbola botsibotsiny. Dia tamin'izay nitrôtra aloha mbola mozika tsisy ankoatran'izay, izy anisany nataoko hoe namagna akaiky comprendre mozika ataoko satria tamin'izegny za mbola le pur son ozinjare zay, mbola tia R&B be, mbola blues, mbola afro tegna le tsy azo kitihana, mbola le za niondagna presque le culture afro black américain tegna tiako. Dia zay roy tagnatin'ny raha zay zegny point commun tamin'izay. Donc mbola tegna mozika tegna zay roy zegny. D'accord. Équipe. Efa izy zegny hitanareo fa fankatiara anisany ataon'ny artiste maro modèle sy ny malagasy maro tanora indrindra. Efa vita soratra ve nareo fa misy zanaka hagny manao karakory? Za mbola tsisy zaza zay efa vita soratra, zay vita fomba, ary zay efa niaraka efa nitongany maromaro 14 ans ngamba zay niaraka. Fa izy fa nanana zanaka tany afa? Izy ndraiky manana zaza. Fa zaza zofinareo olo zofotona. Zanakanay zofotona. Ok, d'accord. Manakory zay fandraisanareo nareo mivady satria nareo samy artiste samy mitondra anazy zao tsy groupe araiky hoe chaîne de mitambatra. Manakory vidécouple nareo amizay fotoagna zay hoe ndraindray raiky lo santalary, ndraindray raiky misamaty ohatra. Voalongany indrindra tsy dia mety hoe zay pire foagna ngamba misy différence kely fa voalongany indrindra zay équipe. Na pire manana ny anazy izy à côté, manana ny anazy à côté, zay équipe ary zay agnisan'ny olo tegna mifanohana. Raha tsisy anazy za tsy karaha za ty, raha tsisy anazy mety tsy karaha anazy. Fa zay roy zegny mifameno fa hoe zay samy manana an'le inspiration anazy dia izy magnano ny anazy, za magnano ny anahy, fa zay équipe ary tegna équipe solide. Ary izy magnampy anahy amin'ny raha ataoko ary za koa magnampy anazy amin'ny raha ataony. Dina izy anao zay koa fa hita hoe muzika tokoa ny andehanana nanakory ny resaka fianarana na jano tany sa hoe magnatiny kofokofo foanao ena dia magnano muzika azy? Mikasika fianarana za tsy natody fianarana lavitra be ary raha misy zaza mitandregny anahy aketo dia teneniko azy magnaraka azy magnaraka toy izy fianarana. Tsy modèle-nareo za tamin'ilay fa za ndraikany tamin'ny lycée za niala nianatra. Dia nagnano mozika za fa za vao nanomboka hoe niala tampianarana za tonga dia niditra lalana tagnaty mozika satria fantako hoe akao tiako agnanovako fiainanako, za tsy tia hagnano raha maro be aloha fa tiako hoe fantona jusqu'à amin'ny farany le mozika. Dia misaotra zagnahary moa zegny fa tegna tafantoka za ary nahita lalana kely tagnatin'le izy ary tamagna. Dikan'izay na tonga anao ohatra zao ny resaka ny muzika, chaîne zegny ny encadré teo sa hoe nisy olo hafa koa tato hoe tia raha olo ny encadrenao tandritra fotoagna lava. Tagnatin'ny mozika maro olo nitrôtra taminahy, fa voalongany olo nandray an-tagnana anahy aloha Shine. Dia entre-temps za nagnano gospel, nisy fotoagna za nagnano gospel kely, avy take za nitrôtra tamin'ny misy agny olo be zay Tamatavy agny, Monsieur Dida zay agnarany, misy Monsieur Rosa zay agny,
zareo zegny manana studio ary taton'izay mbola tsy niasa mbola tsisy vola reny anisan'ny nandray anao hoe faso anao koa tiany raha ataonao dia diranao agnaty studio nay ataovy zay mozika tianao atao donc maro olo nitrôtra taminah nagnampy anahy tagnatin'ny mozika natao Dinay zanareo zao misy manager sasanareo fo zegny magnano raha nareo jiaby za magnano manager misy manager akoraika en France dia misy raika Washington dia misy raika Quito bon d'accord jiaby zegny mifandray miaraka miasa sa samy amin'ny asa ataonao spécial madafy mifandray zay jiaby fa arakaraka le département misy ohatra zegny misy olo en France mitady anahy dia izy misy miandraikitra anazy dia ohatra olo US olaka miandraikitra anazy dia ohatra aketo izy dia ndraindraika za fogna miandraikitra zay fogna zegny manapa-kevitra zay tanànaky d'accord anareo satria nareo matetiky hitanareo hoe magnano playback matetiky nareo zegny tsy miresatra hoe hitondra musicien be sa hoe nareo hoe ao malaise anareo kokoa hitanareo hoe mamoramora ny asa sa manakoatra le playback aminah manko playback zany mandeha le hira dia za juste mitengina magnaraka an'igny hira igny fa ny ataonay zany recording mandeha ny instru dia ny hira za amin'ny fotoagna tokony hirako performance personnelle raha nagnaraka nay nareo dia efa nahitanay ny accompagner na guitariste pianiste misy musicien vitsivitsy magnaraka anay fa ny antony mbola tsy agnanaovako hoe accompagner complet za satria mbola tsy mahafapo anah les résultats sy le condition iarako amina équipe complet aketo satria marobe salle tsy mety atao fogna le izy complet fa manimba sofina le résultat dia mandra-piandrasako an'izay résultat zay sy le salle mety afako magnano an'izay en complet zay dia miandry kely aloha tsika fa za ndraika rehefa magnano show tsy maintsy misy guitariste raika aloha miaraka aminah na pianiste raika dia DJ ouais d'accord ok mazava amin'igny anao hitan'olo hoe agnisan'ny mihavaka ny fiakanjonao isan-karazany marobe ny tovavy hoe ty ataoko fa ty ataony dinay za ty tiako karaha ty izy mampisanjo anao sa anao tompony fo mahita hoe ty metimety e na tiako poziny filany karaha igny raha sa manakory za mijery modèle karaha olo jiaby mijery modèle rehefa misy raha tiako dia ataoko rehefa misy sary hitako hoe mi-inspiré anahy dia angalako le modèle dia za mitandro an'le côté fa za aloha zany za fogna mampiakanjo anazy za tsy magnaraka lamody fa zay tiako ataoko zegny mahasalama saigny ty tiako dia ty ataoko bon hatreto fa firy anao zay étude-nay izy farafaragny zay atako fa agny haiko zay fa tsy mahisa eo anao zay fa raha agnisy angambany atsika mety sarotsarotra e fa raha hira hoe hira vita mixa efa maafaka manomagna album telo za raha tegna hoe sura hira sura afaka manomagna album telo za fa le tsy vita mixa sy le maquette sy le mbola marobe maro efa mpianjatony latsaka kely angambany mba tsy ndenga maro misy olo mihita hoe misy hiranao fanaviregny tagny taloha tagny fa hita hoe tsy nipostenao amin'ny YouTube ony hoe misy antony manokagna sa hoe mbala misy fotoagna ahitana zay zavatra zay marobe nisy fotoagna zay vers disque dur dia marobe rano fuite dia tsy tratra tsony izy efa mivoaka moa dia efa tsisy azo atao tsony fa tsy namoako anazy tamin'ireny satria iregny regny dia ira tsy vita mix aby fa zany hoe tafiboaka izy dia nisy nankafy tagny dia nisy nizarazara tagny dia zay fa matetika zany ira mbola tsy navoaka officiel mbola ira tsy navoaka officiel zegny izy fa hainao koa misy bon d'accord ny volonao satria misy mara hitanao aminao eo koa agny e ny volonao manakory ny fikarakaranao azy io izy ty tsy fikarakaragna be hoe asa be karakory fa karaha fikarakarana renenareo fogna fikarakarako nenahy fa astuce kely za tsy mampiasa produit le produit raha fa produit jiaby ampiasaiko naturel za magnamboatra huile coco za mampiasa huile de ricin za mampiasa beurre de karité za magnano masque amina avocat banane regny juste zay tsisy raha compliqué be tsy mandidy produit amin'ny boutique sy ny tany mivanga za sarotra ndrainga mivanga za fa nazahoako résultat aloha tsy tamin'ireny produit regny fa hitako hoe produit naturel tegna mety amin'ny randrako satria randragna ngita fragile mora tapaka dia produit naturel nefany tsisy fiantraikany karakory fitaizanao feo ary anao raha mitaiza feo satria maro volagna dangereuse feo zegny eny zegny manakory fitaizanao izy misy raha fadihanagna tsy hohanigny ve sa manakory raha tokony izy tokony misy raha fadiagna tsy tokony hohanigny ohatra hoe raha glacé be izy tsy dia tsara amin'ny feo za faran'olo tia raha glacé fa lanjalanjaiko zany lanjalanjaiko za tsy magnano hoe tsy maintsy magnano an'izao za 30 minutes par jour za isan'andro magnano vocalise za tsy agnisan'ny magnano an'izay fa
mandeha ho azy le izy za agnatin'ny andro raiky tsy maintsy mihira tsy maintsy mahavita quelques minutes par jour za na tsy fananiko azy dia lasa zay ngambany dia alôha ny hagnano spectacle za magnano répétition magnano échauffement karaha olo jiaby dia zay. Ah bon d'accord. Marobe koa olo magnapetraka agny. Lolo Joby havandina isa karakory manakory havanao isa misy fandraisana quelque part. Lolo Joby avako agnaty mozika. Fa raha hoe lien de son, za tsy manana lien de son aloha hatreto raha fahafantarako azy fa izy magnano mozika tsara dia zazan-tanàna izy donc misy ressemblance kely zegny telen'olo fa zay tsy manana lien de son. D'accord. Anao koa misy fotoana hoe magnano featuring miaraka amin'olo raha ohatra hoe olo sonitra aby reto ndraindray mba te mba tiako fofony milaza zay manakory mba maheky zay anao sa misy condition tsy maintsy takinao raha ohatra nandeha zavatra zay. Voalongany za tsy miconsidéré tegna koa hoe artiste malaza dia raha ohatra zany hoe artiste raiky magnatona anahy amina resaka laza dia tsy azo an'izany aminahy izy satria tsy m'intéressé anahy loatra raha ohatra hoe zegny ny objectif fa raha ohatra anao magnano mozika amin'ny faux ka hoe pare anao hiaraka hiasa tsy mandray za malalaka vavahady raha ohatra zany hoe hagnano mozika tsika ifampizara mozika za mandray olo jiaby. Ok d'accord. Mahakasiky la mozika eto Madagasikara hoe misy ny Omda manakory hevitry no manokana ny Omda satria nareo artiste any marobe mitaregny Omda tsy mba minao pirate eto zay isan-karazany ny hevitrao mahakasiky ny Omda. Za somary laxiste kely za amin'ny resaka io satria tsy marobe raha tsy ho vitako dia andeha andreraka anahy be ilay izy tegna maro. Za zegny magnano mozika dia Omda magnano ny asany zay aloha fa le tsy vitany Omda zegny ndraindraika moa misy hiranao ampiasain'olo akagny ndraindraika modifien'olo regny zegny raha tsy tegna hoe mety fa le manana am-pelantanantsika koa ka mba mety mbola manahirana tsy mipermettre anjareo agnaraka akaiky an'izay raha jiaby misy dia ny raha ataoko dia maka alaiko amin'ny côté positif le izy hoe paritaka le hira marina hoe tsy araka ny Omda hira jiaby fa rehefa misy mankafy izy voare akagny dia misy retour tsara foagna merina aminahy dia raisiko karahan'izay. Nisy rumeur nandeha hoe nagnano featuring araka Jason Derulo zany anao manakory nisy marigny raha zegny sa hivoaka sasy manakory? Araky nambarako tamin'ny Facebook tamin'igny andro igny misy collaboration miaraka amin'ny Jason Derulo za tsy niprononce featuring collaboration oa dia izy io session studio miaraka tamin'ny Jason Derulo miaraka tamin'ny Loco miaraka tamin'ny King Bao artiste en Afrique araiky mety zambianina angamba araiky dia camerounais raiky dia Jason Derulo raiky dia tamin'izay nagnano anazy zany tonga atao Jason Derulo marina fa tonga atao izy dia nagnano partage zay zany zara mozikako taminazy izy moa fa fantako hoe ino mozika ataony ary nagnano partage intéressant zay tamin'ny studio dia hiranazy nameny ny interprétenay zay Kelianada io hira iny interprétenay tamin'ny fombanay tsiraikaraiky dia nenahy moa nataoko amin'ny teny gasy dia sasany nagnano amin'ny teny anglais sasany nagnano teny français samby nagnano namoaka zay fahaiza-manao ny take zegny zay Kelianada dia izy niaraka saina raika taminay takeo amin'ny YouTube agny raha zegny nitapy fogna nareo Coke Studio Jason Derulo Denise de Madagascar efa hita le izy. Ok d'accord. Dina izy misy parakato ve gasy na vehivavy tegna ankafizinao iza zany olo zany? Maro maro za mankafy artiste maro be za tia Stéphanie za tia Black Nadia tia Transmena tia Voangy tia Fanjarandriamanantena maro artiste tegna za mitandregny artiste jiaby ary maro ankafiziko efa tsara le izy za fa izy fa tiako. Raha niveaunao jerevanao ino raha mbola tsy mahafaponao amin'ny resaka la muzika satria marobe no favolana fa ianareo efa ry zany ny fijerin'ny public sy ny artiste namana misy ahafantaranao fa afapo za zany amin'izany fotoana zany sa mbola tsy afapoanao za rino zavatra mbola tsy mahafapoanao azy? Ok agnatin'ny mozika sarotra le teny hoe efa afapo za fa mozika zegny karaha fiainana fogna niany anao misy raha mahafaly anao fa maraigny anao tsy afapo ary fiainana fianarana mozika koa fianarana donc marobe raha mbola ianarako agnaty mozika. D'accord. Dina izy ino zany astuce omezanao zandry marobe ao afara miandrandra hoe hiditra amin'ny sehatra ny mozika ary mba nagnano azy conseil ameko raha tegna tianao mozika
dia aza mbola maika aloha alaza satria zay hitako problème anjaza amin'ny Facebook hoe magnanognano foagna amin'izay partagen'olo satria nagnano dalàna anao dia buzz ozinjare zay raha anao tegna tia mozika ajaonao akendrika alonga amin'le buzz dia menara aloha dia raha ohatra ka misy tsy mety mbola misy azo aremina dia aza kibokibo fair play isanandro dia mangataka fotoagna io tsy tonga dia tonga eo no eo misy fotoagna anao tsisy inspiration misy fotoagna anao misy inspiration fa atao fair play karaha fiainana fogna atao fair play dia ataova amin'ny fo ataova amin'ny fo fa azy indosy mipo be loatra koa na dia zany anao fo zay anao tiranao jiaby anao tompony sa hoe misy fotoagna hoe misy micorriger na chaîne volagna ary hoe tsy katy bakaty izy raha ny tegna manoratra niro koa aloha za manoratra nizy jiaby fa ka matragno raiky anay raha misy raha hitsiny ana ka hitako hoe mety aminazy dia resoko antanandreo dia ohatra za miasa magnano session ivelany dia misy artiste sasany magnampy ana misy mpanoratra magnitsy ana satria za mbola tsy tegna mahay manoratra teny anglais ou français dia misy magnitsy moramora ake za fa raha mada iragasiko jiaby zagny zaho dia raha misy amin'ny fotoana karakory zay anao mangala inspiration manoratra hira sa hoe mipensy hery na pensy sa hoe misy halefanao na misy sakafo tianao hanigny noratra amidy dia ianao mirabe sy mara karakory mety ho gaga aloha fa fotoagna angalako inspiration tsy agnatin'ny fotoagna jiaby zany fotoagna angalako inspiration dia za mandeha mivoaka an-tragno ary tsy fantanare zaby nanjary take amin'ny fotoagna za tegna amin'ny simple indrindra amin'ny tegna hoe zagny tsotra indrindra dia mahita le raha magnodidina anao amin'ny fotoagna za mikoragna amin'ny mamako maregny vaovao misepasy an-tanàgna amin'ny fotoagna za ndraindraika mahita raha misepasy agnaty Facebook amin'ny fotoagna za maregny raha masensible foko amin'ny fotoagna tegna tsotra indrindra fa tsy amin'ny fotoagna hoe mboamboaritragny fanoratra za tsisy an'izegny i clip nanareo farany niboaka igny taiza nanaovagna clipn'igny ino moa titre ty ngoma ngoma zegny nitournénay ta Dubai tagny zay nagnano tournage nazy misy ata manokana ve safidianareo Dubai na tsy hoe natao tagny androy tagny ohatra ny natao taiza izy io opportunité se présenter taminay nagnantranay sourcil zay agence de voyage hoe ndosiny nare mbo hiaraka aminay akagny dia afaka magnano pub ho anay moa nare vao maika tsara dia zay tena raha ohatra ka andeha ihany zay dia aloha zay hagnano clip tonga akagny dia azo ndraiky vao maika tsara zany dia zay tsisy hoe zay nisafidy andeha Dubai fa nisy fiara-miasa niarahanay tamin'olo dia tombé ta Dubai io séjour io dia tonga dia nararaotinay tagny sady zay sy raha misay koa mahalina tegna hoe miaraka zagny dia tonga dia andao tsika roa miaraka tonga dia atao le profiter atsika le opportunité miaraka dia ataotsika le jour ny raha zao volagny musiquenareo ve raha iagnanareo ndraikindraiky sasa hoe bon igny raha hitan'ny fiarahamony ina ty raha time mamety tsaratsara koa amizao fotoagna zao dia raha hitanareo sa magnano karakory le raha irainay zagny misy nofinofy misy fiarahamonina misy expérience-nay igny zay nakapobe bon d'accord dina izy igny zay mba sakafo mba ankafizinao tianao matetiky ataonao an-tragno anao koa mandeha restaurant igny matetiky igny foagna tsapatsapainao ndraindray vary za tia akoho rony zay longany tegna hoe tsy letiko dia akoho frity za tia akoho dika zay nazy koa mandeha ivelonareo zay anao tsy mizaha igny foananao akoho ino ary ny fialamboly ny dina izy fialamboly sama misy fotoagna raha hoe iza fialamboly zay sa zay ny tegna hatreto fialamboly koa longany jery télé en gros zegny za tsy dia misy fotoagna ialagna voly be fa mitandregny mozika tegna fialamboly tegna tiako mitandregny mozika vaovao miaraka amin'ny namagna miaraka amin'ny fianakaviagna mipetrapetraka an-tragno dia mivangivangitaka an-tragno zay ngamba fialamboly tegna tiako misy fotoagna tena mba mipotrapotrana mba raha hely mba fatana forme na fotignery farandraigny ohatra ia misy fotoagna za rehefa misy fotoagna za hoe an-tanàgna dia magnano kely za misy fotoagna za camp misy fotoagna za agnatidara agnatidara ok maraparagna fotoagna antsika dina izy ino ary ny afatra omenao ny publicinao izay marobe miandro vidéo zao afatra amiako publika misaotra betsaka tamin'ny fanohagnanare anahitra amin'izay
satria na misy talenta na tsara hira na inona fa tsisy anareo tsy possible raha ty ka noratineo de misaotra betsaka anareo nanagna patience misaotra betsaka anareo nanamia kritika jiaby regny voaraiko izy regny misaotra betsaka anareo tamin'ny fitiavagna de mampagnantegna anareo za fa ho avy matanjaka aminjay bientôt indrindra amitaogna ty miasa tompoko lasy tompoko vavy nazava resaka ny resantsika andesa marobe famotarina napetraka anareo fa ny za igny ny fipintinigny sy zay tegna important no napetraka antsika taminazy tagny ary mivaliany tamin'ny fo madio sy tamin'ny fitiavanantsika jiaby mpanaraka izy tany sy mpanaraka ty fandaharagna ty misaotra antsika jiaby nagnaraka hita mpamaragna dia misaotra ny boutique juste ny tsara lamba sy fier d'être Madagascar ito 67 hectare nampiakanjo ny mpanotry ny fandaharagna mametraka veloma tapitafa amin'ny herinherin'ny toy zao tsika itondra vahiny hafa ankavizinao koa veloma tofa Olatra navelanao fanfafako fiaigna kiovavanao tsy mafaty masinao tsy tiatapenao na mivolagny komba tsy fenao zaho ane tsy mila dera avy aminao fiaignanao iegno zaho ialao masinao tsy tiatapenao anao mivolagny komba tsy fenao zaho ane tsy mila dera avy aminao fiaignanao iegno zaho ialao Fuko fa feno fiti ese que tu catalo tu va kuma sova zawe fanyova uye timangino tesa que no fanga zake o zawe fanyova uye na bocha na maya ifali akuziwe efakara yuza Vandala vanga montan Repeti kera la viruan Apu diano wele mera kamna Ifale akuni fienga ko Ifale akuni fienga ko Me vana waza tingzani yeah Fote maesha kese Zawe fanyova Matuki tenga nyeti Fukwe fa fenu fitiri Ese que chukatalo Nuva kuma sova Nuva kuma sova Zawe fanyova Timangino tesa que no fanga zake Zawe fanyova Nyova Sikarata logo Yeah Fakara yuzao Hexao chi top model Yeah Émission spéciale, ça se dit bien dit.